gagayam sa balimanan nga istorya wano drama ti may paay kada kayo amang tadling ni ngay iti tungkal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Diego saan napod maanagan, tintay patangatang ay drama ita. Nga makablaawa mampay da Dominador La Torre, Jovelyn Legaspedita Isabela, kene Juliana Florage. Kastiman ti kunani Kabsat Diego, dir manang biyana. Kapada sakit ipimanaw nga asawak ti padramakan ka. Medyo nabayag ang nagdana kami ngam di kam naadaan iti anak. Iso atila na pampanunot mi nga ramidan, tap nagsikog ti asawak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Kumusta ni insan mo lo, Auntie Panyang? Mayatan, kinablong abaga na. Mayat matan, Diego kaanakan, naimbagan. Naimbag man ta nasigod yung impailo. Una, kan naimbag ko nam tanalaing tay mangilot dito lugar tayo. Aggagatil to mo nga umuli iti santol. Manyang ay naspak di nagbatayan na. Di na mo anarukop gayam, iso anatin nag. Di na pala kami sinukdal. Un nga ron naimbag ko maano na kutong. Sapay nagdakil tay bagi na anaibaltog. Ngala, tinapatag. Naimbaganan di kasinsin ka, Antay. Unay kamutin, Diego. Kunak mo adi kag baybayag ng dandani mo 30 minutos mo dita istor. Pasensyakan ba kayo? Naranak ngamin yan ti Panyang dita paraangan na kat kinumustak ni insan mulo. Kahit kumusta ka nun di kasinsin mo, intaray dan sa amay di ospital. Saan nga di ospital tinangitarayan da? Ijayan ti mangilot tinang pananda. Ay kustaya, mayat nga ron tasanda pa'y siguro ang nagastusan ni Jai. Wala. Naimbag ko nam, tadadayo ang mangilot dito lugar tayo. Tadagit tayo nagkauna ang mangilot dito, ikat natay damatan. Lalakay na ngaminay. Uwan nga ron Jak pa'y nakitkita day dyan mangilot kahit ngam ko nadamot ang nalaing ka no. Iso aday day wanda. Uwan ka no nga ron. Ngam jak pa'y napadasan. Isa jak amon no pud na nalaing wano saan. Apay bireng, aging ka diita kat di ka pa'y agsikaw. Mano atawin yun nga agdandan na kin ni Diego akanakak. Ngam di kay mo lang makabukulang. Ay, auntie. Pinadas siya unti na pan nagpa-check up. Sampay nga ron, auntie. Maamakak mo amang isingasing ka ni Diego. Tamang ano sa bali ti pagawatan na. Nasa isaya at matlaang ano agpa-check up kayo balasang ko. Ngamtay agur-uray kayo latan iti awan. Uno, padasam nga ta nga ipatal o tamatris mo. Amangan no na baba, iso amarigatan ka amakargaan. Kasaritak to ni Diego, ante. Noanyat ko na na. Una, di yun ibay-bayag tanay. Mapmapanan ti dadyaw. No ibay-bayag yaw. Kasla apo ko yun tunti agbalin nga anak yaw no kasta. Lakay, anya nga iti makunam itin singasing na antipanyang. Anya nga tano padasan tatagpa-check up. Tapna mo tanan niya tirumbang nga ramidan ta. Tap nagsikugak mateng. Masapol pala day tayo. Addan tulat ta ka rin. Gastos lang day ta. Lakay. Agjeta kakit day. Nakaluklukbag kami. Nalukmagam samot tanti matres mo. Kat sigud matakas to ti pamagit. Ang mga no day ta ti makagapo no apaya maringatan kang agsikaw. Nita, siyang mantakim baso lang. Di mo mangamin kay tagpa-check up. Uno mabutang ka, tamangan no si katayan ti diferensya. Mabuti nga sa asawa mo at awan diferensya. Lakay, tulungan nakman! Diego, lakay! Ayam mo! Ay! Apay nakadalpisak ka mo na tanita paglablabaam. Diyan makatagdar! Naigalisak ngamin kat naligos ti sakak. Ay na, nagsakit ti sakak. Ala, kumpit ka kanyak. Oh my God, tatulungan ka tumakder bakit? Aglaba ka ngamin kat agtutudong. Kanyat na pasamak kan kabirain. Daligos. Ay, Diyan ka palan ti tumakder lakay. Tulungan nak. ay saus. Nakaroon sa mutipan na kailigos na.
Ipanmulaangan ijay ayan nila kay tunay, ta ipailot yaw. May mayat no maipan ad agos, tapno saan amalamiisan. Asinaw ti agpailot ka na kayaw. Ni bakit ko tata? Naan ano aya? Naigalis kat naligos tata. Ay sos. Sapay nasakit ti maligos. Kabalam ka day ti magna? Saan unay, tata? Masapul nga da mga sibay kanyak. Wala nga raw da asibayan kan tay tiday tasilid ti pangilotakin ka. Di tangamin ti talaga apagil ilutak. Ha? Saan adi ti ruwar, tata? Saan? Tamasapol asagrado ti pagilutak. Madi no ado ti mangbuybuya. Wala, umay kan adeng. Uwan, tata. Oray siya kon ti mga lalay kan kuha nga umunag dita silid, tata. Siya kon. Asidig laing may. Agtugaw ka laing dita adeng. Yala, umay kan adeng. Uwan, tata. Anay. Nagtaermat gayam dahi ta amang ngilot. Isunsamat nga agkarasubli na kita babakit nga umay agpapailot. Tanataer nga min dahi ta amang ngilot. Saan mo't? Talaga laang analaing, si kamot. Biring bakit? Kumusta ngay? Nabang-aran ka kadimat laang? Launay alakay. Ay na, naglaing gayam ni Tata Tony. Iso na lang ta nagputo ti unag. Kita mo, medyo may garaw-garaw ko ti saka ko. Huwag ngagpaisaw. Talaga gayam analaing ni Mang Tony amang ngilot. Di na tayo pa'y siningir. Hanggang datayon samot lang ti saan na siningir bakad. Tadya daduma anapan ni Jikot nagbayad damot. Lakay, si kamampay lang tagluto. Kasla jak pa'y kabailan ti magna. Nay, kunak man namayatan bakad. Wan, ngam kasla di na kaya ti mabigla. Naskan nga inayad lang. Alang nga ron. Agbuya kalat ta ditan. Ta siya kung ti makamu nga agluto iti pangaldawan ta. Di mo pwersaan nga igaraw ta amang ano kumaraw. Agyaman naklakay Ang panagkunak kasapulan nan sa ti second session. Ha? Second session? Naskan nga ipailot ko manan tapno nadardaras ti panagimbag na. Si Kaman, nanyat panagriknam. Kaano nga raw na mapantamanag? Urayin ton bigat manan Kasanungatan bakit? At damot gayam aramida kita. Abunwak gayam na kita'y mulak. Apay no itantanta pa lang ti panagpailot mo. Mabalin siguro inton malam. Sapay nasakit manan ti saka kun lakay. Masapul mailot adagos. Ang amala, aramidam latati ko ng mga aramidam takabaulak mo ti mapanagmay maysa. Ha? Sigurado ka? Amangan no sumakit iti dalan? Saan? Tadamot tricycle. Saan nakmamagmag na? Alangarot Aganlad ka. Amangan no maligos ka man iti dalan. Wan, di na kunurayin ang mangal daw tadyak amunan niya manan nga oras nga gawidak. Jak amuna dumanan ti pila. Amom matun ti kinado ti tao ijay. Kurt, panganam ngarot ngay. Di na ka di pa kadanagan. Ado ti mabalin apanganan di ta, lakay. Nay, nagkapuam Jigo. Di taman istorantay. Napanag gimatang iti bango sa pangrabyan mi kanibakit. Nay, apay, sumip nga tin. Di kay pailan nakalutaw. Nagkapua kami ni Jitalo nantay. Kat kasangsangput mo't ni Bering. Napanmanan nagpailaw. Saan pa'y anaimbagan aya? Kunak man numayatan. At takano pa'y basit ante. May mayat mo't lang no mapadublyan. Tapno sigurado. Sa bagay matkit di aywan, total, agpapailot matlaang ani bakit mo ijay. Apay no padasin nyo nga ipailot tay tiyan na.
Tapno maisim pa jay matres na. Barang agsikog matang. Epektibo mo't lang taday ta, antay. Ay katawan tay kaspadasan anakan. Awan mo't siguro tidakas na. Kinapudno na lakay. Naibagamatan niya antipan niyang kanyak ti may papaniti day taabanag. Kat sikaman bakit nun niya't panagkunam? Padasan ta amin awagas Kaya't ko ano siyak, bareng agsikuga kun. Alangaron bakit? Mapantay ton bigat. Uyugan ka. Kadan sa maramida mijitalon. Ado kung nakpay nga ron adalusak di mulak nga aba kun laya. Naruutan damatay. Kauray saklatan at imapan, takabaulak mga ureawan kadwa. Sigurado ka? Wan, kan maburing ka mo lang agur-uray ijay. Amumot nga ado ti dumay dayo ijay. Alangaron. Angam no kayat mo, ibagak kaninanang takuyugan na ka. Ay saanan, kababain mo kaninanang. Amangan no adaramidan na. Saklatan lakay. Bakit? Dumundan ka man, Diego. Di ka man arakop ta nagdagaan. Nay, itaman pa akasta ka bakit? Sigud mo't analailo ka nga oray na dagaang ti panawin. Awan mo't apulos reklamom tunggal arakupon ka. Ay na, pasensya kan, Diego. Nabanugak ngamin. Kaya't kunti maturog. Awan pigsak nga umarakop. Nay, nagsapa ka mo't na nagdigos biring. Anda ka di papanam? Ay, nakagpailot Masapul ngamin ang mapasarunwan na dagos ti pa nagpailot ko tap na epektibo. Kastaya. Alangarot Bareng maadaan tan iti anak. Wen patsak nga iti mabiit, agsikuga kon lakay. Ay na, mapatganton ti tarigagay ta ang maadaan iti anak. Galing bakit? Nalamin. Arakupan nak mamat. Nabayagan ang dinak inararakop. Ay na, nagdagaang. Kundi kan sa mo nagdigos. Nagangdud ka. Saan ta nabanuga ka naggapo ijitalon. Ngamkit ni, nagugasak. Ay, liklikan tapay latagin narakop. Tamangan no masulisog ta. Man ano ko makitagasawa tamit. Saan pa'y kanong nga ron mabalin ita ko na ni Tune? Ay tata Tune. Taapay ka no? Masapul ka no amalpas pa'y ti session ti pan nakailo ti tiyan ko. At dapay 10 sessions. Nay, nakadumot a session day tam. Wen tapno sigurado ti panagsikog kunto lakay. Kan tapno sigurado ti amin. Agsina tapay la iti pagidaan. Agkaidatan to no malpas ti session ti panagpailot ko. Kat, kumusta nga ikaanakan? Nakabukal kayo ka din kinibakit mo. Basikugan. Kasanong agsikog at nagsina kami matan iti pagidaan antay. Apay nga Kasta kanumat ti patakaran di mangilot. Talagpasan da pa'y kano ti session ti panagpailot ni Bering. Tapno sigurado kano ti panagsikog ng tao. Kasta Ne, at dagayam kasta apatakaran na. Diyak amod ay ta. Wanantay. Ay, kasla kayat ko na pagsardangan ngagpailot. Angam sayang ka no di na ilapas. Sa bay aklatan Sapay adopay a session ti maarami dantay. Mabayag pa'y amalpas. Lakay, sana kamangal daw ita dito iwan. Apay, papanamanin ayata nakapulis ka man na nabigbigat. Kat inak manan ipasimpato yung matris ko, Inal daw mo't na mapan kaagpailot. Wan, tapno malpasan. Tapno makabukaltan iti anak. Sige, mapanakaon. Doon na, dumawatak man iti bunga ang manggayo. Ala, naganos pa'y dagita, Bering. Urayom mo't adumakal basit, Awan ngamin makita ka manggay jay ili. Alan, doon na. Makapangpangan
anak launa yun. Uray bayadak no iso. Ala, nagbabasit pa'y laeng. Anyat makan mo di tangay. Mabalinday tan. Alan ado na, kakatayin ak una yun. Aguray ka. Aginaw ka din, Biring. No kasta, adanton anak yu kiniin San Diego. Ah? Ay, kwa. Diyan mo. Basta ikanak di tabunga manggayo. Isukdalan na kundo na. Ay na, nagimasan talsam na. Nay, kunak no asino ti malabsak dito'y puon ti mangga dadona. Si kamot gayam, Biring. Ay, da kayo magayaman te. Umay kayo tamangan tayo iti mangga. Agasam na ita. Kabailam akanan da ita nagalsam amangga. Nga uray awan asin apag sawsawam. Kabailakan te. Nagimas nga rod. Ay na, napagbigyak mo ilangan tingiwat ko. Aguray ka. Aginaw kan samot den, Biring. Ha? Ay, tsaka mo ante. Saan na ka nagbinulan idi na palabas sa bulan ante? Anya, ay saus, masikog kalakit din. No kaya't maukuyugan ka di ta health center. Intag pa check up. Ay na-excited akong sika. Umay kan, intapon ka no pudno ang masikog kan. Ay na, Diego! Diego! Huston day tar aramidam dita. Apay ka diyan, tay. Umasidag ka ngamin dito'y darasam. Walang tay. Apay ka, tay. Ay na, husto day tantagawitan. Inka kita ang di asawam. Madama manuti pa nagbakwar na ijay balayaw. Ha? Apay? Naggapo kami itay ijay health center. Kat positive. Masikog jay asawam. Ha? Agpaisan, tay? Wen, nasurok ka nun ang makabulan jay inawon na. Iso nga agawid kan, taing kakitaan di asawam. Malapanawan kan, taing nakpay ipastor tay nuang may. Agyaman na ka. Masikugan di asawa. Ha? Agore ka? Masikog? Nay. Kasano ang nagsikog? Kat nasurok mo tan atalo abulan adi kam nagkaida. Nay. Kasano nga yan napasamak ti kasta? Mano abulan ang tisikog mo, Biring? Nasurok ka makabulan, lakay. Anya? God, sino nga rod ka amatiin inawam? Ni, apay akas tati sa lunsod mo ngay. Sika asino pa'y kumangay? Ibagam tagpay so kanyak. Asino ti amatain inawam kunak? Sika nga rod. Kasano asyak? Kat nasurok at lubulan nga awan napasamak ti nagbaatan ta. Ay, diya ka mo Ang sikamot na talaga ti amatisikog ko. Asino pa'y kumangay? Imposible. Jackpot yan day tabiring. Lading itag. Ngam jak mamati asyak ti akin putot iti day ta. Iso adinak alilawan. No di mo bigbigan nga anak tininawag di sanlaan. Awan na sakit abakrang ko. Papanam. Apay nga impake ka. Pumanawa ka. Tadi mo mga labigbigan nga anak to ininawag. Natangsit kan taamok nga dalalakin. Makamu ka Panunutom, ti kayat mo panunutan. Awan bibiyang ko. Ipudnom ti amin kanyak. Ibagam ti agpaiso. Bareng mapakawan ka pa'y. Awan ti rumbang nga ipudnok. Anya kumangay. Basta pumanawa kaun. Nukasta, talaga apimanawan kaanakan. Oo nante. Pagpudpudnuak no asino ti lalaki na. Awan mo't may baga na. Ala, pudno ayang atang at dalalaki na. Amang ano atap mula Kasano ajak agatap. Kat nabayag nga awan napasama kiti nagbaatan may. Kalpasan na nagsikaw. Ay, day talaang Ngum kaslasaan mo't maaramid ni Berinti kasjay. May baga na kumatyag paiso. Mapakawan ko pa siguro. Ngam talaga nga impatangken na ti kaawan kano ti madi nga aramid na. Diego kaanakan,
Agpakuyog kami man kan kano awan papanam. Ha? Papanan tayo, ante. Marigatan amag na di kasinsin mo. Tanatumbay din nagbasketball da. Jakbet ka bailan nga ubaan. Iso asi ka tinapanunot ko apag patulungan. Sige, ante. Kuyugan kayo. Ay, agyaman nakanakan. Nakadanon tayon dito'y pagpailutan tayo. Naimpagtanda ka. Awan ang yaman na, ante. Iso na lang, ta agpila tayo. Ta ano man ang titao. Wan nga road. Sino ko'y dagitawan ti number na? Umasitag lang dito. Ha? Ha? Hindi piring matay jay kaanakan. Apay nga da ditoy. Ne, isumati para awat iti number. Oh, dahil pa ti number. Simrek nga tangag trabaho dito. Tsaka mo, ante. Insan, nadamag mo ka din ti may papankin ni bakit mo kan tatatoni. Adon timang mangag ko sayang gusang insan. Ngamjak pa'y napanagnakan. Pudno day di adamag insan. Ngamin, nakita mi amismo kinila kay ko ijay ili. Nagkuyog na, kat naglailo da iti tunggal maysa. No kasta, talaga amapanan ti atap ko. Kat nalabit, na di atone ti amatisikog na. Nubilang taagsubli ni Biringkan ka. Awatem ka di pa'y? Tsaka mo insan. Narigat agsaw iti patapos. Tsak pala masumbatan tayo ta. Naglabas ti aldaw, bulan kantawan, ngam saan na nagsubli ti asawak kanya. Binaybayak matan. Jakon nagdarom nga uray ado timang sugsugsug kanyak ngay darom ko kano ida, ngam binaybayakon. Iti sana nagbayag pimanaw dan iti lugar mikat awan matandamag ko kadakwada. Aklonak anasakit ti mapanawan iti asawa, ngam nasaksakit no kadandanam alipliputan na ka. Iso binaybay akon, inawat ko tigasat ko. Kat ita na kay liwliwag akon, kat nagasanan ti sugat nga impalay ti asawa kanya. Alakastan, tugayem mo, Diego. Alagagayam ditan tinagpatinggan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. Ni Apo Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Manang! Biyanan! Baro man na nakapadasan ti maibingay kada kayo amin. Kat salamat iti support tayo kanayon kadagiti amin nga uploads ti gayamyo. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod nga rod kini Kabsat Maya saan napud nga nagan. Tintay patangatang itangam sakbay na hello mampay kini Clarita Porillo, Roberto Corpus dita Italy, Joya Costa dita Macau, kani Feya. Kastoy manti ko na ni Kabsat Maya. Dear manang biyanang, adda bugbugtong nga anak mi iti asawa, kat ilingid ta kumalatan itinaga na sani. No kadagiti na dumababaros, no agaram mo no makinobya da, kat tay nasinawon no talaga abalasang ti kayat da. Ngam ti anak mi sa bali ti tipo na, rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nanang, ibagayon to ko ni tatang, ta pa-extensyon ak ti balay, tapno manayunan ti kwarto na. Apay laan kat nagdakkel lang arudan. Adapay may sa abakan ti asilid. Basta pa-extensyon na, tapno da pagturugan ti bisita, no da bisita tayo. Aniya? Kan ore ti kusina, pa-extensyon ak matlaan, tapno lumawa basin. Ngalak makamo kang arod ah. Sana balay tabalay mo magday tuyon. Si kamot ti mang tawid ditoy. Isa makamo kaan nya ti pamayam dito'y balay. Kunak ko mangaro da pa second floor ko, nga mabayag samot. Mabibiit na extension. Wan kan nagastos pay Wan nga rod. Isa pa-extensyon ang taylatan nanan. Madaman ti panaka-extensyon ti balay tayaw anak kao.
Itaman pa'y ang nakalagip ka amang pa-extension iti balay. O tatang, ta makurangan na iti kinalawa na. Awan pagturugan ti bisita no da umay di ti balay. Ada pa'y magtay may sabakan tiya silain. Kurang pa day tatang. Oray kumaano adan asawam ta isaw. Ay kat adan to Urayan nyo ka di. Maklaat kay tulatan no dan yam amok ka na kayo. Tanang, ada ka doon kasi mang poet. Iso ni Erlinda. Ha? Naimbag nga orasyon, Nana. Ay, kastamad kan kabalasan ko. Malalasumra kayon. Ay, pasensya. Jak amo nga ada kadwa to anak ko sumangpet. Jak nakasimpa dito'y balay. Awan problema, Nana. Nanang, asawa ko ni Erlinda. Ah, nagbiitin nga eh. Itala ayam amom to'y nobyam. Asawa adagusan ti bagbagam. Alangan nga itantan mi pala, kat na mapanan ti tawan mi. 35 kon. 35 matan ni Erlinda. Kuda kayo ti makamu Urayan tayo nga rodya amam. Tapag sasaritaan tayo ti may papaniti dayta. Nobya. Apay, adamanen ayan nobya jay anak mau. Adda nga rod. Insang putnaan dito'y balay. Adda ijay silid ni sanay. Nakaturog dansa. Kastaya, isumot lapin na ekstensyonan na to'y balay Tandamot gaya man nobya na. Wen nga rod. Ay ket nasaya at adamanen nobya na. Maring daytan ti maasawa na. Tagaano kanungay. Taga ijay ili kanumag. Ay ket mayat asdaglaan. Saan na kasi iti mo na ang nobya na idi at taga Isabela. Nagadayaw. Agasam nga na dya pangibumbunagan tayo kumaiti mapartay. Ay, nga rod Diyan bala kaya ngagbalin ang manugang dya ex na. Ada susuwapang na. Naimbag day tanubya na itatamadlaw ang nasingput. Manutawan tinobya na ngay. Ubing pa'y siguraw. Madamot idadnan Katawanan na. 35. Kawan Ay naimbag no makaanak pa'y. Alanganan sa amot nga aganak ti kasta atawag. Wan bareng makaanak pa Agkasarda ka naun tasang butan dati maadaan iti anak. Ay ket ala Oray ta adamot do anwang ken talo abaka jay anak mau. Na, apay partin tayo amin dagi jay Nagadun ngay. Saan? May salaeng ta dadakkel mo't nagijay. Nayunan tay tulay ti baboy no kaskasanaw. Natulagan ti kasarmi kan ni Erlinda, nanang. Ngam apay akaslan naliday kayo. Ay, kasano? Jak mo ninamnama amay sagayam abalo jay nubiam. Kat man ano kumaayan no balo. Awan mo't dakas na. Wen nga madama gayam 5 nga anak na. Manutawan nga dagiti anak na. Jay inauna, 12 ti taon na nanang. 10 ti may kadwa. 8 ti may katlo. 6 ti may kapat. Ken 3 ti buridag. Kahit kasano nga numalpas ti kasaryaw. Pagyanan dagi jay nga anak na ngay. Kat di ti balay ananang. Siyempre, kasla anak kumot idan. Taasawa ket nga rodya inada. Alangan mo, tapanawan ni Erlinda ida iji balay da. Sapay nagrigat mo ti panagbiag da. Ay, Sana bale, ta agsuswelduak mo nanan. Kabailak ida amin na biyagan nga agiina. Agyamanak iti panagayat nga ipapaay mo kanyak sani. Kan saan la asyak? Oray dagiti 5 nga anak ko. Awanan yaman na Erlinda. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko ken ka.
Ibilang ko kaspod no nga anak ko dagiti anak mo. Yung sa ano, malpasti kasarta. Agawid kayo diti balay ka dagiti anak mo, wan? Wan, sani. Nanang, pakibantay man pa'y tiburidak nga anak ko, tarumuarak. Inak isursur nga ilako tay inangkat ko api niya kan abokado. Ay, kaala Erlinda. Agyaman nak nanang. Adamot ket di tay inauna nga anak ko. Ngamjak maitalak no daduma. Taman naturog ngamin dayjay. Mala, mapangkalatan. Pasensya kayo nanang. Masapol ngamin at tulungak ni Sani amangged. Tadyak mat kayat nga ipanamnama amin kan kwa na ti masapsapol dagiti anak ko Nawan problema. Mala, mapankan, tabantayak dagiti anak mo, Erlinda. Kabagis ano? Apay, jakmat makitkitan arumrumor ni ipagmaya di tabalayo. Agkulkulong sa amutlatan. Apay, agpapapu daw. Saan? Makumikom lang amay na mga awer iti syuman ni sanay akanakam. Lukasta, inyawid dan dagitay kampay ide nga apu ko yo. Ha? Kampay ide ko na ka, tasaan nyo mat apod no nga apu ko dagijay. Ay, oy. Insangpet amin ni Erlinda nagiti anak na. Naimbag ko nam ata nagaget mo jay manugang may. Amo na mo't piman ti makitinulong ka ni Sani nga anak may. Sana basta agdipindarlatan ijay anak may. Madlaw mo't nga rod anasingpet kan nagaget jay manugang yo anya. Nagaget nga gisursur iti nagduduma. Wain, awan makunak iti dayja a manugang may. Nagpardas pa'y titigtignay na. Saan ngagpatay-patay? Naalerta o. Prabiin, awan pa'y mata ni Erlinda datang. Ray, jak ammo Apay, awan text na ka. Awan matatang. Ay, nasanay! Ay, sana anak ko ya. Ingkakitaan dya sa awam. Intaray da ka no di ospital. Ha? Apay na nang? Ano ni Erlinda? Ay, ada kanulugan na nakapadungpar kang kuwana. Anya? Erlinda, asawa ka. Apay, pinanawan na kami. Kasano kami, paitan ka ng itanak. Pinanawan na kami, matay. Erlinda! Anyat gatangem sani kaanakan. Padamdaman to nante. Pagtugtugawak man pa lang dito sa sangot istoryo. Barang makiliwagak no andaak dito. Ay, uunay ka nga binan ay tinapasamak iji asawam. Kakaskasaryo pa'y laeng ngam natay mo't adagusang. Uwan nga ro tante. Nagrigat nga klonan. Kaslam mabagtitak. Ala, patib karam ti pakinakam mo kaanakan. Panunutam laeng nga dapay mas napimpintas a plano ni Apo Diyos kan ka. Kada kayo kadagiti syuman mo. Anya nga taday ta plano ante. Kat di tay laam mo Basta positibo kumalaeng ti panunutam. Kumusta nga dagiti syuman mo? Kasjay Kanayon ti panagsangit da. Isama siya unay kadakwada ante. Kasano nga ta dagiti syuman ni sanay bakit. Di na nga ta isublay jay balay na abalayan. Saan ka no, tamasaksakit ni abalayan. Di na ka no maasikaso kan masuportaran dagiti apo ko na. Anya,
Di agtalinaid na dito ibalay. Ay kakapilitan tanasi dagdamutan ka ni sanay. Kasla ison ti amada. Tanasing po mga minja anak takadakwada. Ay, kaasimot nga rod jay anak ta. Aga-asimot ta 5 abyagan na ngay. Ay, awan nga rod Ang manyangay, awan mabalain. Kasimot adagiti ubing no baybayan tayo ida. Awan matkit di Ala, ipatag tamutan kas puno nga apo ko ta dagiti syuman ni sanay bakay. Agyaman na, tadi na kon pinarigat siya. Inaklon na kadagosan. Awan karba nga kakundi pakipot sanay. Pagyamanak pa'y kidi at aginaya mo tikas kanya. Sa anak samot na maikarikan ka. Apay kumasaan. May kari kalaunay siya. Tiamok na rot kat jakon makarik na itayat. Ngam sikatin ang riing iti pusok. Kat agyamanak tayo naklonak. Ala, agsagana ka. Tayo pasyarkan to ijibalay mi. Tadang, nanang, adamanan nobyak ni Celia. Celia, isuna na iti dadakkel ko. Agmano ak tata, nana. Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Naimbag man, ta kinayat mo to'y anak may, nga uray may sanabalaw. Ayos lang day tata. Ngamin, agpada kami matabalo. Ha? Balo man. Nabitla na balo ni Celia tatang, nanang. Nagsaruno kami lang nga na balo. Kaya't ko kuman nga ikasar ni Celia. Kahit da kayo day ta Da kayo matagdan na, di da kayo nga raw, di makamaw. Payakas dya anak tabakay. Mahilig iti balaw. Jak amo Kasla may ibusan mo iti babae day jay nga anak mo. Wano, imalang at kanyak. Imalakang ka nga? Apay balo kaya hindi nasawa na? Ay kat kaslakastan Ta natay mo't jay boyfriend mo ini sakbay ti kasarta. No nagkasar kami, wan. Ngam nobyok lang mo day jay, idinatay. Kat kasarabot lati kurang yu inay. Saan? Saan man natilay palpalagip mo? Jay anak ta titupi ko ta. Saan natilay singsingit mo saritaan? Ay kat, sorry nga rod Okay, dumanon tayaw. Ay, kastamot ti kayat dya anak ta. At dapay magkidi tayo doa abaka na akin doa anwang na. Uray may samanan abaka ti pagkasaranda. Saan tayo napakibiyangan dinwang tapara arado dagi jay. Sanay, apay tuluyan tayo ayat ti kasar. At damang magaya man 5 nga anak ni Celia itinatayan nga asawa na. Kat awan mo't dakas na, nanang. Ag tinulong kami mo't ni Celia, amang biyag karagit anak na. Ay narigat ti kasta anak ko. Agpanunot ka pa yan na imbag. Di kag dardarasudos. Nakapanunot ako, nanang. Basta asawaak ni Celia, period. Tatag, tangay nalpasan ti kasarmi ka ni Celia, agnaedan di ti balay. Ipanaw ko idan iti pagabangan da. Amoy mo't nga ulilan ni Celia. Iso nga ikuyog na anak iti anak na. Oray ta, nalawa mo't ti balay. Ken sana balay, ta adda trabaho ni Celia. Medyo dakkel ti sweldo na iti kumpanya pagtrab-trabakon na. Ay kat, adda kayo day ta, anak ko. Sana balay, ta no malpasak nga agmekaniko, agawi na kadagos, ta tumulong ak ngagluto, tatang. Kan sapsapa ak ton ti agriing iti agsapa,
tatumulong akmat lang agluto. Sumardang kayaw! Nakarariwawa kayaw! Kamamaturog na tao! Ikay man! Kaya't yun ti mabasnutan! Maysa! Ay, Aya, bakay. Anyaman ti pagtabtab baawam titan. Aya. ay, pumanawaksan diti balay, lakay. Ha? Apay, Mike. Kan papanam ko ma. Ay, may si stresak dito yun. Nagadutan na nawaag. Diyak pa'y makaturog iti aldawan. Takasano, nagariwawa dagiti nagadong aubeng. Kaslamat iskwilaan dito yan. Bakit? Inak sa makipagnaadan iti balay da kabagis ko. Anya mati kastuyan. Napunon iti ubing diti balay saan tayo madakabkabagyan. Ay, kat gagangay na ah. Anyat mabalin mo nga'y. Kat mahilig mo't nga jay anak mo iti balaw nga ado ti anak na. Ay, Jack amo iti dayjay nga anak mo. Saan ngagpampanunot? Agasam ta sa nga pulo asyuman na nga'y. Syuman na itim mo na. Kanti may kadwa. Mala, sana balay ta dakkel ti sweldo ni Silya. Sana marigatan ni sanay. Wen angam dagitay mo na asyuman na nga'y. Ay, kita dalakat itulong na, tulungan na ah. Awan mabalain, tanay. Masaksakit mo't jaim mo na nga abalayan ta. Ang mga no mabaybay-an na kanon dagiti syuman ni sanay no ipan na ida-ijay. Sani, malaminak. Ulisan nakman. Kurang ti ulis ko. Nekit no dinoble kon ti ulas mo bakit? Kurang pa'y. Malaminak unay. Itaray kalagan ni hospital sila. Delikadong samot ng ti sasaadam. Doal dawon anang ato ti gurigor mo. Sana balitan damat agas ko. Basta na yung namti ulis ko. Mayat tunday ito'y nubigat. Nagsapa mo't gaya man. Silya bakit? Kumusta kan? Naimas pala ti turog na. Agora ka. Apay akasta tilangan na nakaturog. Silya? Silya? Saan samot nga agang angos ti asawak? Silya, agring ka! Silya! Nanang! Tatang! Tulungan na ko ma! Itaray tayo yung hospital ni Silya! Apay nga yakas to yung matan tinapagtang iti asawak nanang. Ay, kuna tayo no gagangay lagurigor. Ngam na dinggi magaya man ni Silya. Ngay sunti impatay na. Basol ko. Sadyak pinilit ngayon pa ni hospital nanang. Mala, di mon pabasulan ti bagim. Talaga siguro ngagpatinggay jayan ti biyag na. Aklunan tayon ti amin, anak ko. Medyo nabayag mo tayo na nabalo ka anak ko. Apay awanan planom ang mga sawa manay. Ay saanan day ta sa asawaan no. Urag laklakayan na balo. Nanang, apay may taparitam ang mga sawang ay no kayat naman ay. Adapay mo tayo may sa abakan na. Kendwaan-wang na. Ay saanan. Inton kuan balo man ang kasawaan nan. Kanagadon to man nga naknan. Nagadon nga ubing dito'y balay. Uray ko man no putot mo amin dagijay. Ngam samba nga rod. Agpanunot ka mamat si kasanay. Di ka man nga minagdardarasudos. Sana gaputan na pintas kat sige. Asawa dagos ti panunutem. Bayamon ta asawa.
Ipamay samlangan ta atensyon mo kadagiti sa nga pulaw asyuman mo. Nanang, tatang, iso ni Janice, nobyak. Naimbag nga orasyon na tata. Ay, pasensyakan balasang ko ang ay, saan may napangasawaan to anak may? Nana, anya ka din dahil nga ipagbagayo. Apay, kayat mo ayat ti masapa ang mapukaw dito'y lubong, balasang ko. Anya mo dahil nga ipagbaga amon bakal. Babalwan to anak may, iso sinaamon Mangkita ka iti sana babalwan. Tadelikado. Ang mga no sumaruno ka at tumangad iti barsa nga. Asawag ni Janice nanang. Noan niya ti desisyon ko, iso ti masurot. Bay-bay andak ko maiti kayat kong aramidan. Anya to'y nobyam. Balasang, wenno balaw. Balumot lang ananang. Aniya? Ang amkid di, awan anak na. Ay, Pipya. Kan engineer ni Janice. Engineer. Ay, anaw, anya ngay. Umanugot ka, mga sawa man ng anak mo. Katun si kamot na ti problema ka. Nalangaraw da makamo kayo no kayat yung dagkasar. Sane. Nagapuan nyo kabagis ipagmaya. Napan kami man ba't nag-date? Aya. Ay katun kasta ti maya. Ay nabayag matin nga agdenden na dasani kan ti asawan ngumawan pa'y mat anak da. Apay nga kat ubing pa'y mat ni Janice amanugang nyo. Ay, awang nga rod Nagpakita dan iti doktor, ipag. Kat agpadada ka no nga anda diferensya na. Iso asan da makabukal iti anak. Ay sayang. Hangam sa nabali tanda mo dagitay nagado asyuman ni Sani. Wan ti pagyamanan may nasisingpit dagiti nga ubeng. Itila babasit da awul-wul da. Ang bayat ti panagdakkel da, simingpit da matay. Kat mayat nagasat latan ni Sani, tanakatumpong itinasingpot nga asawa. Kat engineer pa'y ko naman. Wang nga rod Nagasat nga rod anak may takinayat ti may nga engineer. Nga uray may sala mekaniko. Kat saan ba't aday tati pangrukudan kin ni ayat ipag. No talaga nga agin inayat da, oray anyat trabaho ti maysa, agin nustudan tulata. Ado ti mangibagbagaan nagasat kano ti anak may takas iti asawa na tinatumpungan na. Nasingpat ka natalgad ti trabaho na. Naglabas pa iti adu atawan kasi na nakaradkad matlat ti manugang mi tadyak ilibak talaga nagdanagak. Tapampanunutag nga mga numabalo manan ti anak ko. Takas jaket nga rod anamid dua anabalo. Imbilang dakas pudno nga anak dagiti showman iti ti anak mi ket agtintinulong da nga agasawa amang papaadal kadakwada. Alakastan pigayim mo Maya. Alagagayam ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyana! Baro manan
na drama wano pakasaritaan ti mga ganyo ita. Amang tadliw-liwa kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kini kabsat lito san napud na nagantintay drama ngam sakmay na makablawa man pa ni Gretchen Serkinya, Flor de la Cruz tita Isabela, Nelson Aquino kan ni Pipito Ugay. Kastiman ti kunani kabsat lito. Dirman ang biyanang ibagbaga dagiti tattao a polemika no tatidog ti biag na tagtawanan iti 98 ngagpadpada dagiti dadakkelmi. Napigsada pay laang iti kastatawenda kan sandang agkabaw. Kasta unay apan ang bantay ko kadakwada. Numabalin pasiga na sustansya ti kayat kung ipaunagda tapno sanda pay amatay kat maabot da ti tawenda a 100. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Lola, nakasaganan tay makan. Ingkay manganan. Apay, ayan ni Lolo. Aday derwa rapok. Nakatugaw idayan ti tumba-tumba. Tugaw na ngagdengdeng ngagiti radyo. Bilibak nga rod kin ni Lolo. Napigsapay lang ti panagdengeg na. Ngam nakapsutan ti panagkita na. Malaing kaya ba ng tagsasango tayo na mangan? Awan, ayan ni nanang mo. Ingka mataya ba na natamanganan? Maudi pa'y kano, Lola. Manganto kanulatan no mabisin. Tanalawa pa'y di daldalo sanda di talikod ti balay. Isupay kano amamulaan itinateng. Ay, kasta aya. Ay na, paspasin siya ni nanang mo. Tadi mimot matulungan nga garden. Ay na, di yun panunutan day ka. Tabakit kan lakay kayon kin ni Lolo, Lola. Wanang nasaranta kampay lang. Oray bakit kan lakay kamen. Awan saksak itamay. Talaga dakkel ti may tulong ti may papaw nagamakan. Tapasig nga organic ti kang kanan may kani apong mo ide. Iswa na sa lunat kami. Wen nga rod, Lola. Agpadan a 98 titawin nyo kin ni apong lakay. Ngam napigsalat ta ti panagdengeg yun. Umayak manel ma. Ayan da na ng kantatang. Adada igi kusina, Uncle. Agkapkapeda. Sumra kayo Ay wine. Antayin sangpet ko nga agdudumaan na teng ken prutas. Presko na kita, oy. Naimbaglaasi da ang daapong mau. Agyamanak, Uncle. Apay, anyat linutom amas da aya. Sinigang akarnit baboy, Uncle. Iso ngamin ti request da apong. Nay, apay apag si daam iday ti karningay. Mahay blood da Nateng laeng ti rumbeng ipasida kadakwada. Makasidsidada kano ngamin iti karne, Uncle. Tapasig kano ngamin anateng ti sidsidaan da. Sana bali, tasag paminsan laang matkit di, Uncle. Di kamot nagpampanunot, Ilma. Ha? Isong araw ngay matidog ti biyagda. Tapuro na sustansya ti ipapaunag da. Kasanaw no mahay blood da. Awanan matayin adi na oras. Sayang jay 100k kuma nga awatan da. Ha? Mala, mangluto kay di sabani ang masida. Puro anatang tilutuam. Bay amjikar na ita datayo ti mangsida. Kanayo latan agulay. Karne kumahamet Apay kayat yun ayati maapit adagaws. Kakaisuna anadanon nyo ti kastatawin yaw. Basit la panagura yan, 100 yung taon. Apay, di yung kayat ti 100,000. Sagpaminsan mo't lang agsida kami ti karne. Makauma mo ti puro anateng. Para mananda kami mo ti karne Oray sagdudwala agarat. Ay saan? Maka-high blood ti karne. Pag nateng kailatan, kan ag-exercise kayaw. Nakapsut da apungan, Uncle. Didan kabailan ti ag-exercise. Kabalan da. Masapol na maunat dagiti urat da.
Tapno saan nga agkukot dagiti tumtumeng da. Nanang, nagpensyon kayon? Agpautang kayo man? Aniya ti pautang ko ngay, kapara iti maintenance may kanitatang yo dayjay. Ti kunayo kit day. Anda paborito yung anak. Nilang sunyat yag numnumari ti kwartayo ka ni tatang. Saan kumabot akas ti pa nagsasaom amanong? Di mimut al-almanang kat ti kwartadana ng kantatang. Para kadakwada laang dayjay. Adamat trabaho ni Elma. Kat ni Elma tagasgastos dito'y balay. Saan mi akut-kut yan ti pensyon dana ng kantatang? Paggatang daa iti maintenance da. Puno ti kunata adem lito. Ayon gayam Sonya. Saan man at ilay paspasidayo ka dananang kantatang? Kakaisuna anasalun at da. Pag sidaan nyo kit din, hindi makapahay blood. No dadaga sa mapasama kanakwada. Da kayo nga agina at akimpasol. Ha? Di yu itulok ang nakatugaw dalatang agmalmalam. Nas ka na ma-exercise ti bagbagida, tapno umatindog pa iti biyagda. Amumot asaanan akabailan dana ng kantatang tag-exercise, manong. Ikarigatan da Awan nakarakaro ako mapsot da no saan da nga agkutkutay. Anda agpasumbay jay community center. Kuyugin kay to kanitatang nanang. Tagsumba kayo tapno mawatwat ti bagbagiyaw. Ni, nagkapan nyo abong. Rana, ikanak man iti datom apo. Mawawak launay. Mabit lang na pong. Apayakas na napambanog kayo. Mahapo, yan anak man iti danam. Sana nakabalan ng iti sakap niya godang. Mabit lang ang apong. Umayan. Nalabas mo't niya ang kalito, nanang. Dila na asyanan kada apong. Apay apilitin na idang ag-exercise. Kit di dangarod ka ba ilanan. Ay na, jakam mo akas ta tinapasamak anak ko. Napanak ngamin ijay garden. Idagawidak. Awan mo tanda apong mo dito'y balay. Tagayam, ingkuyog ni uncle mo anapan nagsumba. Ay, saan mo't nga agpampanunot day akam satyo? Jay labagbagi na ti pampanunutan na. Ngarod almanen na ngamin ti 100K amaawat to da apong mo numadanon da ti 100 atawan. Anyan, ibagbaga na arupat kwarta kayo. Ngam isumit gayam ti kasta. Ala na nanang, pautangan dak takasapulak ti kwarta. Ano niya ngay ti pautang ko anak ko. Naigatang mo kami ng nil may ti vitamins kan pang maintenance may tay nabatbati a kwarta. Imot kayo kit di Itak lang umutang kada kayo. Hindi yu pa'y maited mo. No adala ang kwarta. Ikan ka Mala, sana bale. Basta sakto ti mangalay ti maalayo ka ni tatang inton sangagasot ti tawon yaon. Ha? Nay, di kaya kad. Taadumot tirigrigat ko kada kayo. Gumurak na kontrandak. Malawanan. Sana dayta ti panggapwam amang gurgura kada kami adadakal mo. Alam tulad ta. Sapay kasapula kon ti kwarta. Apay no umutangak. Ta bayadan tayo to no maalayo ti 100,000 na kwarta yaw. Sagwa 100 kayo kanitatang. Iso 200K ti utangag. Adda mok apagutangan nanang. Ay saan? Nagdakal mo dayta nga utang mo ngay. Kasapulak nga mina talaga ti kwarta nanang. Anan wa maya ti kwarta. Basta napatag ti pangusarak. Di yun amoy. Ay, agungat laki din ni Ilma, numaman na dayta. Anya ko ti bibiyang na nga ilma. Itaak lang mo't nga gidaw ka na kayo. Iso na nga
Agnumnumar da iti pensyon yaw. Takabalayo kat nga rodin ah. Saan da mga daw-dawat? Ikan da kami pakide iti kwartami, ah? Tala nga rodin. Di yung liplipatan ti mapanagsumba ha. Kan agjaging kayaw ti bigbigat. Para matlakad na kayo dahil tatapno umatindog pa iti biyagyaw. Umayak man so niya. Nananang kang tatangay. Agboy-boy ay iti TV ni Nanang. Nakaidamot ni Tatang. Ay katumunag ka kabagis. Agyaman nak. Nanang, nakarubat kayaw. Intay agsumba ita saan? Masagutak arumuan, lito. Mabanuga manan ngagsumba. Ay namanong. Saanan akabailan titultulang dananang kentatang tikasta. Kitaem, kedandan ni saandan amakabangon idi pinagsumbam ida. Nabigla lang ti bagida ang nagsumba. May ruamdan to ah. Nating manay. Ay, agkapsot kami lang alunan. Di pa paaramin niyang kalmo alitaw. Agkapsot kami ay mait. Kanagitikan kanan may. Makaumati natang. Di kayagdanag lulo. At dalinutok akarni. Inlasing ko lang dagita nateng tapno saan ama overcook. Ay na, kunak no awan. May imas kumanan ti mga no kastoy. At damanan karnin. Apong! Nanang! Umay kayo dito! Ni Apong Pilaw! Ah, nahi apay ngatan. Ay, hinta kita, anjapok. Nonya jepuk-puk kau na. Ay na, pilaw lakay. Apa yan ngaya pinanawan na kon. Kasano agpaitan ngay. Lona, hustoy. Nagpatinggan ti panagbiag ni Apong lakay. Ay, Aklunan tayo na po. Apay nga, abinaybay ano ni tatang? Deh, apay ngay akasta ti saom kabagis. Kasanong kay di inutang ka? Binaybay anyo mat ka ni tatang. Sa pa yung madanin ti kasangay na. Apay nga yan ti yung intara iti hospital. Kabagis, saan mi anapakadaan ti ipapatay ni Tatang? Tabigla ti ipapatay na. Linibasan na tayo. Kasano nga ruta ni ay? Sa pa 200 kay di inutang ka. Eksakto iti maawad na kumaka ni nanang. Dekat problemam daytan kabagis. Nagkunang amin nga umutang ka iti dakkel agatad. Kalpasan na, da kami ti pabasulam. pilola kay koya. Ay, orayan nakta kayat konti sumurot kan ka. Ay, saan pa yan nanang? Saan pa nga ita ah? Hindi kay pala sumursurot ka ni tatang. Orayan niyo ti kasangay yaw. Ag-birthday kayo pa ay. Saka ito aginana, no? Kasta ti kayat yaw. Nanang, mangan kayo kuman Awan sapay impapaunag yung manipod iti kalman. Agsakit kayo iti kastangar aramidan nyo. Ay, awan ganas ko ang mga nanak ko. Mailew kan may kawa, kitikawanan ni tatang mo. Hingam diyo kumabaybay ang tibagiyo, nanang. Di mimot kayat apatida kayo kat mapukaw mipay. Sud niya anak ko. Kailew ko na yan ni tatang mo. Nanang, ayan yaw. Adda dito'y ni nanang kabagis. Agsangsangit manan. Pinakan yaw. Saan pa'y nga rod, tadi namot kayat. At din sangpot ko amakan. Siyak tinangluto iti dito nanang. Dinengdeng. Sinagpawak iti tinunong ikan. Basad sa duta kon ngagbibiyag. Nabanog ako. Ay, saan ah? Mangan kayo. Tapno saan kayo ako mapsot? Awan ganas ko amagan. Kaya't kumatan, tagi na na.
Ngala, tasubuan kayo langan. Masapo lamangan kayo, tapno napigsa kayo lata ka na yun. Lola, aldawan. Di kayo mula bumangonan, tamamigat tayo kuman. Nasakit, ti bagbagik. Kaslajak kabailan ti bumangon. Kurang pa'y titurog ko. Kaslay naldaw lang na mapuypuyatan nak. Amangan no agsakit kayo iti kastangar aramiden nyo, Lola. Manun abulan sipod idi natay day di lolo. Kaslaawan mo't gaganay gayan yun nga agbyag. Awanan talaga. Kaya't kunti sumurot ka ni lolom. Di na malay nore nga minan day lakay. Ni, saan pa'y kumaalona? Sapay makabulan laangan kat agkasangay kayon. Diyo ka di kayat nga iselebrar tayo ti kasangay yo? Intay to agpasyal. Intay agdigos ijay baybay. No madanon ko ti kasangay ko. Pagyamanak iti apo. Ngamno sanan awan problema. Nakasagana ako na mangipulang iti biyag ko. Apay, baybayan yung samot ni nanang. Saan mo tasigo na kasta? Kimutong matay. Ay na, uray kasano ti panang taripato mikan kuana. No talaga asumukon ti bagina. Awan maaramidan tayo manong. Bakit launa yun ni nanang? Ay, sana mabalin? Naskay ngagbiag pa'y. Uray, palpasin na lako mati kasangay na. Kano dinan madanon ti kasangay na. Masapul nga aklunan tayo Amok tumula sa bali ti pinsar mo. Iso akayat mo pa nga umatidog ti biyag ni nanang kabagis. Aburido ak nga raw. Sing-singirin na kung di nakautangak. Kat basol mo Apay ngamin nga mutang ka. Kat di mo amo ti pagpatinggaan ti biyag da nanang kantatang. Iso nga raw, adiyo baybayan ni nanang. Papigsahan tayo. Wala saan? Hintay na ipakonfine na ni hospital. Apay ko mga ipakonfine tayo kat awan mo't sakit na. Tapno madextros Tanay, di mo't manganan. Nakarkarong agkapsot din ng ije ospital. Isong agtalinag laeng dito'y balay. Itaman pa'y ajak makita ni nanang dita teres ti balay da sunya. Sigur ba, tanukas to nagsapak at nakatugaw nakasikawil dita. Manungaan daw lang ti palabsang. Kasangayon ni nanang, mambayadak ton ti utang kaw. Oray kagudwapay lang Inikandak iti pawayway aging kain ton Sabado. No jak kano pala makabayad. Idarumdak ka naon. Tata dito! Tata! Kumusta nga ni Apong Sining? Naggapo kayo sa ospital? Hospital? Sinaw tiyab da ijay? Ala! No kasta? Di yu pa mo? Kano yung taray na sa ospital ni nanang yu? Tadida ka no mariing? Anya? Kankasla na ibagada sa anan nga agang angay. Anya? Sana mabali na matay ni nanang ko. Sige, tama pa na kay hospital. Ay, awanan. Talaga nga impulang batan ni nanang tibiyag na manong lito. Nanang, apay ngayon pan mo matayin. Apay ngayon di mo inuray ti kasagay mo. Talaga akas na, uncle. Pagyamanan tayo kit niya. Tanakadwa tayo pa'y iday tinabayag apanawon. Gam kasanuak pa itangay. Awanan, tay namnamag akwarta. Nagdakkel pala di utang kaw. Saanan nga iso ti panunutan nyo, uncle? Tinapatag, naginananda lola kan lolo. Umayak mansun niya kabagays. Na nagsapa kamutan nga imay. Ala sa ispay lang iti agsapa. Ala, sumrot ka kabagays. Kasanukat pa rin katin dakmat asingiran na ganyan nakautangak. Stressin dakmat lang na yan. Iso dito man pala balay nyo ti paglimungak kabagays. Ha? No jemot balay ti paglimungak.
Awan kanek naglembang. Naimbag dito taado ti abasto diti balayaw. Oray ag malmalemak nga gigyan diti uneg ti balayaw. Ay, basol mo matlaang ano apay kasta ti mapaspasaramita. Nagkunang amin nga umutang ka iti dakkel agatad. Kalpasan na, awan gayam pagbayad mo. Huwan nga raw. Dahita ti dakkela kamalek kabagis. Tiamok namin kat mabayag pa ya matay danan ang kentatan. Ngam bigla matin anatay da. Agtrabaho ka ngamin. Saan ka amang namnamalatan iti kwarta ti sabali, kabagis? Angam nangusaram aya iti kwarta nga inutang mo. Kwa? Impostak iti palot. Ngam naabak. Makitam, sugal pa'y gayam tinangipanam iti inutang mo. Uray ko man no inggatang mo iti sanikwa. Tapno adda mo ila kumailakom apagbayad mo. Ngamsan mo. Ang babawi ak kabagis. Ngam naladawan ti amin. Nasakit ti ulok nagpanunot. No pangalakit ti pagbayad ko. Ang paibalodak sa lagan. Ay katadakan ka dayta kabagis. No talagang awan pagbayad mo, kapilitan na kasta. Tano siya, awan maikarik ang maipautang ko kan kaakasta kadakkel tigatad kabagis. Iso apasensya kan. Tiamok talaga ang mabalod akon, tawan tiamok kapangalaki ti pagbayad ko iti nautang ko agatan. Ngam nagpapakaasi akabayadak ti utang ko iti binulan, kat ti pagyamanak na siyanda kanyak, kat imanugot da iti kidaw ko. Ingka gumaak nga ron, tinagtrabaho iti construction nga uray lakaya kon. Tapno dalat ta pangalaak iti pagbayad ko iti utang ko. Alakastan, tugayam mo, lito. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y darama tayo. Manang Biyana! Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. God bless. Iti Tunggal Maysa.